Yes, sinzi nimba rero muri kubona aya mafoto cyangwa se iyi video neza. Ni ibintu rero bitavuzweho rumwe n'abantu batandukanye, ariko iyi ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi byose biri kubera. Iyi rero ni video igaragaza ubufasha butandukanye FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyifatanyije na FDLR ndetse na Wazalendo. N'ubufasha rero bw'intwaro ndetse n'amasasu menshi biri guhabwa FDLR mu gihe ikomeje rero guteza ikibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kubangamira umutekano ndetse n'ubusugire bwa kiriya gihugu. Irago rero nkuko rero Olivier Nduhungirehe yabigarutseho, ni inkuru n'ubundi tugiye kubagezaho tugiye kuva imuzi n'imuzingo tukabibagezaho mu rurimi rw'ikinyarwanda, mugasobanukirwa byinshi ku by'ubu bufasha ndetse n'iby'uwo muzungu wagaragaye mu mafoto nawe wabashije kugwa azize iyi impanuka ya helicopter yarashwe na M23. Yes, nk'ibisanzwe rero ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni Olivier Nduhungirehe rero nk'uko murimo namwe murabyibonera mu mafoto. Ni rero ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe Olivier, aho yibukije abahoza mu kanwa iby'uko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 ko bakwiriye rero no gushinga agati ku nkunga umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukomeje guhabwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twanabagejejeho rero ikiganiro cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye rero n'ikinyamakuru Al Jazeera. Wowe utarakibona wanyarukiraho nabyo ukajya kubireba. Ni ikiganiro twashize mu rurimi rw'ikinyarwanda bisobanutse neza. Nta ndi mafoto rero ari ku mbuga zacu za WhatsApp, naho wanyarukiraho ni muri description ya channel yacu ya YouTube, aho ubona link iri muri description ugakandaho, hanyuma ukaba umwe wazajya babona amakuru ndetse n'amafoto amavideo hamwe namwe tudashyira kuri YouTube aba aranze urugamba. Yabigarutseho rero mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya BBC. Umunyamakuru rero wa BBC yakunze kugaruka ku kibazo cy'ibivugwa ku Rwanda rwaba rero rutera inkunga M23, agaruka rero ku byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayishyigikiye bakunze kwitwaza ko ibibazo byayo ibiterwa n'u Rwanda. Minisitiri rero Nduhungirehe yavuze ku ruhande rwa RDC rutagomba rero guhora ruvuga ku ngabo z'u Rwanda n'ibindi birebana narwo, rwiyibagije rero ko rufite inshingano zarwo n'uruhare rwarwo mu masezerano yashyizweho umukono, arimo no gusenya umutwe wa FDLR. Dukomeje rero n'iyi nkuru, reka TV imuzi n'imuzingo. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru igihe.com. Nyirango rero duhere ku cyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze mu magambo yiwe. Yagize ati zirimo rero guhashya FDLR ifashwa na leta ya DRC kandi rero zinjijwe mu gisirikare cyayo. Ibi rero nibyo bagombye kuba bakora mbere yo kuvuga ikindi cyari cyo cyose. Umunyamakuru wa BBC yanze kuva ku izima, akomeza kubaza Minisitiri Nduhungirehe iby'uko u Rwanda rufasha M23. Icyakora undi aramuhakanira, amwibutsa impamvu nyamukuru uyu mutwe urwana ndetse ikunzwe kwirengagizwa ndetse ikirengagizwa nkana. Mu magambo yiwe rero Olivier Nduhungirehe yagize ati u Rwanda rero ntabwo rufasha M23. M23 iri mu biganiro na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Doha mu gushaka rero umuti w'ibibazo ifitanye nayo. Ku wa 15 Ukuboza bashyize umukono ku masezerano agena uburyo ibibazo byabo bizakemuka bashingiye ku mpamvu shingiro z'ayo makimbirane, zirimo rero ubugizi bwa nabi n'ivangura rikorerwa abatutsi b'abanyekongo ndetse n'abandi banyekongo
bafite umuco n'ururimi byo mu Rwanda. Ibi rero ni ibindi bibazo bitandukanye biri gukemurirwa mu gihugu cy'Idoha. Umunyamakuru rero wa BBC yakomeje guhatiriza abaza minisitiri niba u Rwanda ruha inkunga M23 yaba intwaro cyangwa se ibindi. Yashimangiraga ko bakunze rero gushinja u Rwanda ibi bikorwa rwakunze rero kugaragara ko ari ibinyoma bidafite aho bishingiye, cyane ko u Rwanda narwo rubihakana kuva na kera. Minisitiri Nduhungirehe rero yamusubije ko abo bashinja u Rwanda bakwiriye no kwibanda ku gufasha FDLR ihabwa na guverinoma ya RDC ubufasha. Nicyo rero ikibazo cy'ingenzi bagomba rero kuba bagombye kwitaho kurusha ibindi. Minisitiri rero Nduhungirehe yavuze ko amasezerano yashyiriweho umukono i Washington yose akubiye hamwe amasezerano yo mu buryo butatu, aho yagize ati hari amahame yo kuwa 25 Mata, amasezerano y'ubukungu yo kuwa 27 Nyakanga 2025 n'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu aherutse gushyirwaho umukono i Washington DC. Mu magambo yiwe rero yagize ati aya masezerano rero atatu hamwe n'ayandi masezerano cyangwa uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa nibyo bigize aya Washington. Twizeye ko rero amasezerano twashyizeho umukono hamwe na Perezida Trump azashyirwa mu bikorwa. Icyo dukeneye ubu ni ukureba ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa. Ibi bisaba rero ubushake bwa politike n'ukuri mu kuyashyira mu bikorwa. Yibukije rero uburyo mu byumweru n'amezi ashize isi yakomeje kwibutswa uburyo RDC ikomeje kutubahiriza amasezerano y'agahenge, ibinyujije rero mu bitero igaba yifashishije drone n'indege z'intambara ku birindiro bya M23. Ibyo bikaba rero binyuranyije n'amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. Ngira ngo rero kuri iki ngiki tubibutse yuko hari inkuru twabakoreye ya aho Muyaya, minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Patrick Muyaya, aho yabigarutseho avuga ko impamvu batahagaritse agahenge ko kuba baretse intambara ariko ari bo baterwa kandi ko bari mu gihugu cyabo. Icyo bo bakora ari ukurwanirira cyangwa se kurinda abaturage babo. Ati byongeye rero kandi barimo kugaba ibitero ku baturage b'Abanyamurenge. Ikintu rero giteye impungenge cyane kuko abo baturage barimo kwibasirwa bazizwa abo bari bo, mu gihe rero hakomeje kuzamuka imvugo z'urwango. Yavuze ko igikenewe ubu ni ugushyira mu bikorwa iby'impande zombi zishyiriyeho umukono ku masezerano kandi ko byose bisobanutse neza bikubiyemo inshingano za buri ruhande. Yibukije ko rero inshingano mu mutekano ari ukurwanya no guhashya FDLR, bikazafasha rero gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ku masezerano rero y'ubukungu u Rwanda rwagiranye na RDC, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ari ingenzi cyane kuko ajyanye no gushyiraho amahirwe y'ubukungu ku bihugu byombi bifashijwemo na Amerika. Yibukije ko kandi impande zombi zumvikanye ko ishoramari rihuriweho mu mishinga y'ingufu nko mu mishinga y'amashanyarazi no mu wa gaze metane yo mu kiyaga cya Kivu ibihugu byombi bisangiye. Magambo yiwe rero yadusoza n'iyi nkuru yagize ati byongeye rero twemeranyije gukorera hamwe mu bicungire ya parike zacu duhuriyeho no guteza imbere rero uruhererekane inyongeragaciro mu mabuye y'agaciro y'ingenzi hagati ya RDC n'u Rwanda. Hari rero andi mahirwe menshi, harimo rero no kubaka ibikorwa remezo. Ibi byose rero bizafungura igice gishya cy'ubufatanye bwiza hagati ya RDC ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero nk'uko murimo murabibona, ngira ngo rero tudatinze n'ubundi twongere dukomoze gatoya kuri interview cyangwa se ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiranye n'ikinyamakuru Al Jazeera, aho Perezida Paul Kagame yatangaje ko afite icyizere
ku buhuza bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko buzatanga umusaruro mu gihe impande zireba zageragezaga ubushake. Kandi rero tunamenyesha yuko n'iyi nkuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nayo twayikoze, iri ku kinyamakuru cyacu The Quick Times News cya YouTube, wanyarukiraho nayo ukayireba mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko twayavuze haruguru. Mu bibazo rero Perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe, harimo ikibazo cya mbere yabajijwe kigira kiti: turasatira rero umwanya wo gusinya amasezerano akomeye na RDC na Perezida Trump. Abantu rero bari kuyita amasezerano y'amateka kubera icyo aya masezerano ari ingenzi mu mboni z'u Rwanda. Ikindi kibazo yabajijwe ati: ni iki rero gitandukanye kuri iyi nshuro aho Trump n'ubuyobozi bwe bari kubigiriramo uruhare? Ndetse ikindi kibazo yakomeje kubazwa ikindi kibazo kuri Trump, aho yabajijwe ati: kuri ubu Trump yinjiye muri Afurika, yaba rero ashaka guhindura ibintu hagamijwe inyungu z'ubukungu bwa Amerika no gushimwa nk'uwaharaniye amahoro? Ikindi nacyo yaba yaje kubazwa, yagize ati: urundi ruhande rw'ingenzi ni Qatar. Muri ibi byose hari ibiganiro bibiri Amerika yahoraga ku bijyanye n'ibihugu byombi, Qatar yo gufasha cyane mu bijyanye n'imibereho mu gihugu. Rero wadusobanurira uko ibi bikora, kuko bisaba ku buryo bwo kujyanirana ibintu bidasanzwe, wagira icyo ubidusobanuriraho. Mu kindi kibazo rero, kuko cyari ikiganiro cy'iminota igeze muri 24, yagize ati: mu gihe rero gusinya amasezerano na Perezida Trump na Perezida Tshisekedi ajyanye n'ibibazo bireba igihugu, wizera ubushobozi bwa Tshisekedi bwo gushyira ku murongo cyangwa se mu bikorwa ibiri kuba byose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo byose rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabashije kubinyuramo neza, abisobanura neza nk'uko muri buze kugenda mubibona mu kiganiro twabagejejeho. Mu kibazo rero cyasaga n'ikindi cyakurikiye iki ngiki, yagize ati: ihangana rero kuri ubu rirahari rikomeye muri Amerika, ni ihangana rero hamwe n'Ubushinwa ku bijyanye rero n'amabuye y'agaciro, umutekano n'ubukungu. Kandi rero ndabizi ko igice kinini cy'umutekano uri kuzamuka rero wanyu na Amerika ni amabuye y'agaciro mutunganya rero tungsten, tin n'andi. Mwitwara gute rero? Bije muri iki kibazo cy'inyungu rero z'ubutegetsi bwa Trump muri uku guharanganira rero amabuye y'agaciro n'ibibazo by'ubucuruzi, mubyitwaramo gute? Rero n'ikindi kibazo cya nyuma ni ikijyanye n'amasezerano, aho Perezida Trump yabajije Perezida Paul Kagame ati: Perezida Trump yivuga nk'umuntu ugerageza kuzana amahoro mu bihugu byinshi. Utekereza ko rero Perezida Trump, wowe na Perezida Tshisekedi mukwiye rero gutekerezwaho na komite itanga ibihembo byitiriwe Nobel? Nacyo Perezida wa Repubulika yagize icyo gisubizaho, hanyuma amubaza ikindi kibazo kigira kiti: habaho guhuza koroshye hagati yawe na Trump? Ni igisa rero n'ikibazo nimba nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaba hari umubano runaka yaba afitanye na Perezida Trump. Ni igisubizo rero naho yatanze mu magambo magufi, aho yagize ati: ntekereza ko ari byo ko na mbere ariko byari bimeze muri manda ye ya mbere. Nkunda rero abantu bashaka kugera ku musaruro, ariko rero hari abantu benshi ku isi bavuga ibintu byiza bikarangira nta gikozwe, kandi rero bagizemo umuco mu gihe cy'imyaka myinshi. Nko muri iki kibazo rero dufite amahirwe menshi yo kugera ku musaruro mwiza mu gukemura ibibazo mu karere kacu no hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kurenza rero ikindi gihe byigeze biba, kubera ko rero mbere habagaho kuvuga cyane no kwitana ba mwana. Twatakaje rero umwanya igihe kinini, birangirira rero ntacyo tugezeho. Trump rero yarabifashe kandi agaragaza intego nziza, ashaka rero kugerageza. Ku bw'ibyo rero dukwiye
kubishyigikira kugira ngo bigende neza, cyane ko tuzi ko atari we uzatanga 100% by'umusaruro mu gihe twe bireba twicaye dutanga rero uruhare. Tugomba rero gutanga rero uruhare rwacu. Ni ikiganiro rero kirekire ngira ngo muze kuza gukurikira mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'uko twakibashyiriyeho kuri YouTube channel yacu. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi makuru. Ngira ngo rero nk'uko muri kugenda mubibona ni mu mafoto tuba twagiye tubategurira mu gihe tubagezaho inkuru zacu zitandukanye. Ngira ngo ni ikinyamakuru rero igihe.com nacyo cyabashije gukora iyi nkuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni inkuru rero yaciye kuri Al Jazeera kuri YouTube channel yayo. Ngira ngo rero mwaza kuza kubikurikira hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru.